ngiyakhulekela ke Ndlonto ngiyakhulekela nilayishengishane ngiyakhulekela kini bomamvula kuvaliwe ngithe makhosi amakhulu ngiyakhuleka makhosi ngiyakhuleka kini bodlamba impolokothwayo bondla amandla okulamandebele nina beqina ligadanya into benzandindi bathi uxoma kahle wakwesethu udliwe swazini la bebuka khona amabala thina bafana inuki ngosiwe phakathi inhlanhla enkulukweni abafowethu laba kodwa namhlanje ngeke ngithi laba ngoba ngimela ngizothi laba bangapha bake bakhipha ukuthi anginikele emphakathini ngokuthi ngikhiphe konke okuyinjula yabo ngokunikela emphakathini wonke umuntu enimbona la kwaDlamini ukhiphe nje lokuncane ekade enakho akusikuthi usebenze kakhulu kodwa nje ngokunikela emphakathini yibo ke labafuthu laba ngidorhanaba futhi ke kubo bonke labantu abala akekho uzohamba engenalutho ngisacela usondelelana baba itarget nje yami imali eceleni kwami itarget yami yokugcina ukunikela emphakathini ngifuna ukuzama ukushisa isisu salo baba angisithandi angisifuni isisu esingaka indoda ibe nesisu esingaka ngizomqala nje khona namhlanje until azazabe ingangami ngoba phela ngiyayisaba lento lena yokuthi ukuthi udayisa umthobo usilima kodwa ube ngaka akulenze iqiniso lokho futhi akuyenza sense ukuthi udayisa umthobo amazinyo kodwa amazinyo akha yelo baba ngizokwenza nje mahala ngizokunikeza into ukuthi kusize ekutheni konke nje ube kahle konke kube kahle futhi nawe ngiyathemba ukuthi uzojabula ubaba ke lo usuka ke Flagstaff Eastern Cape siyabonga kakhulu tata cishe lapha eEastern Cape bayibona lento bazoyibona bazoyizwa futhi nize nazi ukuthi umshisi ke njengamanje ngumsengo wamabhubesi okwamanje kungekudala ngizoba umshisi wefiga hawu kungekudala nje ngizobona nize nazi ukuthi nje mabe senibona umuntu esephethe ifiga nazi ukuthi usuka lana siyabonga kakhulu baba inombolo engisatholakala kuyo kuseyiyo leyo 0732196664 njengamanje sengiyaqala lo mthamo engiwenza namhlanje babukeli la eNewcastle bomakhelwane bami futhi ngiyabonga kakhulu ngento engenzele yona ekutheni akekho noyedwa umuntu osuke edeni ezela kimi wavelelwa inkinga emotweni zakhe imoto ade igcwele istrati sonke la nabafuthi bala eNewcastle bayiphethe kahle la eNewcastle asenalo iphara la eNewcastle asenayo umuntu oyithathelayo into zabantu ngibukeke mina izolo ubufakazi balokho nginabo ngibukeke ngemoto ekade zilaphandle ikhona nje enye ilale ivuleke phezulu kade kubekwe nefoni phezulu iPhone 13 Pro Max I think is the last number yaka iPhone okwamanje kodwa ilale nje ayizange yenze ngelutho phela abafuthu laba nabade belobede bedlula bebheka ukuthi abantu basalele kahle yini ngiyabonga kakhulu babukele Newcastle ngiyanthanda bomakhelwane bami nonke ngiyanthanda bogogo nomkhulu nonke ngiyanthanda kwabahola iPoinandi ngiyabathanda abahola usasa ngiyabathanda hayibo no 450 ngizwe ngathi ubaba phela baba omdala ngathi uyawuphinda futhi uyabuya ngicabanga nakhona ngizoloku isiphakamisile isandla nani ngiyamthanda uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya sacela silalele niyabuzwa lapha emuva sanibonani igama lami ngathi uJay ngayeza lana kubaba ngabona ubaba ku Saviva TV and then ngabe sengiyagibela end of August ngiyeza lana ngifuna iposition ebengiyifuna bengikompete nabantu aba qualified so mina angina qualification le so ngiyeza lana kubaba ubaba wangithatha wangenza kubili okuthathu wanginikeza obunye ithe mangifike eGoli kwaphela 2 days bangibiza bathi mister kune position ekhona sizoyinika wena and then ngeke si-advertise and then nawe ngeke uzwena ku-interview ngiyabonga kade ngikwenza hayi kuphelile kwenzeke kahle sifuna namhlanje angilindeleke abazofika bezofuna igqoko nje wanibone nje kunjeke nje
sekuphelile kumele kuyogezwa amabhodi mhlawumbe sekubonakala unyaka ozayo amabhodi konke-ke kuhambe kahle kakhulu ngijabulile futhi ngithokozile nokuthi abantu ekade ngibaphatha nje ngesandla engikukhumbulayo nokungijabulise kakhulu njengoba nibona nje kugcwele amadlabs la ngemuva yimi kade ngizenzela nje mina qobo angithi ngihlale ngisho ukuthi ngiyakusaba lokusengiyimithi kade ngiyibambela nje mina qobo futhi wonke umuntu ophuma la ubanjwe lezi zami izandla uyohamba cishe nesibusiso esiphilayo nesibusiso esihle ngiyakhumbula nje bakhona nabathe baya emacaleni hayi ngebhadi kawasekho asesulekile umhlaba wonke izwe lonke kakhulu abafowethu nalaba ababuya leko Eastern Cape bafikile ngigagule ngamagama ukuthi kuhlukene kangaki kodwa nje bona bafikile babuyile ngithemba ukuthi bangenesibusiso esikhulu babuyele emakhaya ningathuki ningaphazamisi imali ngibona ngibuye ngibheka phansi ngibuye ngiphazanyiswe yile misindo le ngizwa la emaceleni angithi phela mina ngingala madoda lawa mangisuke ngithi bese ngisuke ngicabanga ukuthi sekukhuluma wona kanti kusuke nje kuyilaba abantu laba kanti sengiqashe nekampani-ke ama-security ukuthi ngibhasoke manje angazi nayo ukuthi kuyithuleleni lapho ngifuna ngabe kuyithi ubababa kancane ngoba mangise ngayikabhela mina ngesandla ngeke kube mnandi nakubo bonke-ke inkosi yami abathenge amadatha for ukuthi babe nathi kule live video esiyenzayo ngiyababusisa bonke loya naloya naloya nalo hawu wena uthatha idatha yokugcina imali yokugcina othenga idatha madoda awukubuyela kokugcina kule number ethi 079 ubatshele nje ukuthi uthathe idatha futhi uma ungaphuthuma nje manje ngoba ntambama izobe sisetshenziswa ingane leyo foni leyo bengizothi nje ukubane kuthiwa kuyenzeka ngabe uyasho ukuthi cha idatha uyisebenzisile ngoba phela niyasebenzisa amadatha wenu nihlala nibukela mina bakithi akukuncane lokho kukhulu kimi nami kuyangenza ukuthi ngisho ebusuku uma ngabe ngicabanga abantu engibalaphayo nabantu engibasizile kuphela ngisho ubuthongo hhayi ngoba kukubi kodwa nje kuyaphela ubuthongo ngiqwashela ukuthi yami kungenzeka kanjani wonke umuntu ongibukayo asizeke ngeminute and-ke namhlanje njengoba kuyizi-30 izolo nje kade kuyi-30 angisakhumbuli namhlanje zingaki ngibukeke likhulu kulabo abantu engibasizayo khona nje abantu abathanda ukungibuka abaphiliswa ukuthi bangibukile bangibonile angiphathi-ke mangiwe ngabathinta hhayi mangiwe ngabathinta Jehova kusho ukuthi lapho engihlale ngibathinta babusisekile ya babusisekile sengisho ukuthi nje ngiyababonga nabo kakhulu bayisibusiso kimi njengoba nami ngiyisibusiso kubo abukeleke emakhaya ngifisela okuhle nokumhlophe nginethemba-ke lokuthi ngomhla ka-6 sizobe sisonke eThekwini laphana eDurban Station ngomhla ka-6 and-ke abantu ade ngibasiza izolo nanamhlanje bakhulume nje amagama amahle amnandi nangijabulisile kusho ukuthi laphana eDurban Station kuyobe kwenzeka nje okuningi kakhulu bese ngibuka-ke ukuthi kuzofunakala sithengeke ama-maski siwaphathe abe maningi ngoba siyafisa ukuthi wonke umuntu ozobe lapha afike efake imaski ephinde futhi ephethe ne-sanitizer for yena yes azobe ekhona ama-sanitizer nama-maski kodwa-ke nje ngingakujabulela nami kakhulu ukuthi nawe wena unayo i-maski hayi kanjani nje hawu imaski phela ngisho lokhu kokuvala la futhi uma usukutholile ukuthi ukukhuphula ukuthi ukuvimbavimba kuya phezulu kuyangeneka-ke eDurban Station futhi ngeke ubanjwe inkunzi awufake imaski wasanitize njengoba nibuka nje kade ngiqalile ngisanitizer ngiyakucela-ke lokho sikuphindeni
Ngaphela lo babo le akululanga. Singathi sibuya nje lapha na Durban Station athi hayi inombolo seyibheke eceleni. Athi izo sekalenze njalo. Manje ngiyayicelela ke babukele emakhaya. Ngomhla ka6 sidibaneni khona. Namhlanje njengoba kade sengiqedile sengigcinile bonke abantu ade ngibasiza la ekhaya. Kunomama ke babukeli inkosi yami engicela nje ukukhuluma ngaye. Ngiyasaba ke mina ukuthi ngihambe ngiveza abantu ema-TV. Kunomama lana ufike uhamba ngeinduku ngama-crushes ngesingisi. Ngiyangizwa sengikhuluma lesingisi ukuthi hayi sekuyalunga. Ufike kuhamba ngama-crushes lo mama ukhalela into yinye nje. Uthi wathenga istand lapha eGoli. Mayithenga istand lapha eGoli. Wayeseke uya-retire emsebenzini uyaphuma waphuma nemali. Uyibizile nje angisakhumbula ukuthi amamiliyoni amangakhi ngwamnimala ngabi nayo. Esifika kuma-million ngisengapha kuma-1000. Uyibizile so ke maye ibizile uthi ingane ayizalayo yena bakithi ayithwala u9 months isimjikele yamxosha yena usehlala emkhukhwini uqhasha umkhukhu okubhlungu leya mama uhamba ngeinduku uthi babudlamini yasengwe ngilale ngingahlili ngengane yami engayizala mina hayi angiyazi nje igama la kodwa ngizwile ukuthi leya mama ushilo ngisasongena nami lapha ngifuna nje ukuyicelela umthandazo ongeke uhlala ungafiki eGoli lapha ikhona lengane ukuthi ngiyafisa nje inkosi yami ukuthi ihlale nje ithenga bakithi lento lezomama zezinyanga zonke ngiyayigweba nje ukuthi ihlale nje ihlale nje impela ishukuma kungajabulisi kuzothi makuya kuqhubeka bese ngiqinisa isandla futhi ngithi bese ngicela inkosi yami ithi noma ifaka ispray nje singazwakali kuzwakale nje yona ukuthi cha ayikayilungisi ngoba lento eyenzayo yimbi eyenza ngumzali wayo umzali ahlupha umzali akhale njengamanje ngizobuyela emuva mhlawumbe uma ungangibuka mina kaningi abantu abakwi-age yami sikwesakhula sihlupheka sidla ipapa ne-wholesome bese after ipapa ne-wholesome bese wenza wena lento yenzayo nguma wakho yes namhlanje kuthiwa umfino uyimpilo kodwa kukhona umuntu ade ewudla umfino ngoba engathi ufuna impilo kube ukuthi uphoqwa isilo bese after wena ukhule ngomfino uhlukumeza umzali wakho hayi ngabe labafowethu lababekho hawu ngeke ngababekho kodwa ngiyafisa nje ukusho ukuthi hayi yola libonene nalo mama kuhambile ke namhlanje babukeli ukhuphukile useGoli ngiyacela nani phela anibuke ningithandazise nje nithi inkosi yami lo mama osesnake park bakithi hawu ngiyawubuka nje inkosi yami nalendla ahlala kuyo ingena umoya kaningi uthothi manje usenama aircon angenasidingo nje kodwa wayinendlu hayi ngabe kuyadlalwa futhi ke ngiyamzwela nalo boyfriend ohleli nale ntombazana ukuthi kwayena la yena lo boyfriend la akusebenzi kodwa nje bakithi kwenzeka kanjani nje umama elele emkhukhwini nemkhipha endlini hayi ngabe kuyadlala babukeli ngomhla ka6 siseThekwini silapha na Durban Station angazi ke labahleli balomcimbi ukuthi bamise kanjani bakithi ngoba ired carpet ngiyifuna ngempela icathulo nje ngiyithengile ukuthi ngizobe ngiyigqokile ngizwile kuthiwa zise-OR Tambo manje zifikile ngolesibili noma kanjani zizolenda la ekhaya la engikhona angifiseli ukuthi zinyathele nje ucarpet onormal bakithi ngiyayicelela kubabukeli amine kubahleli baloyo mcimbi ukuthi hayi phela abahleli nenze kahle bakithi ngiyazi ukuthi niyangibuka la nikhona ngiyazi nina abahleli bakasiyavi abalaphana kuleya mcimbi hayi angithi ngiyasaba ukubiza ukuthi ibanibani ngizwe kuthiwa kunamagama angasabizwa kodwa nje hayi bahleli nani siyaviva TV lapha ema-ofisini hayi akweningqumukele sufunda ukhaphethe usubona ukuthi awusenamandla
thina sigqoke icathulo ezinamandla babukele emakhaya yabo kakhulu uNkulunkulu anibusise nabafuna imisebenzi bakithi uJanuary uyaqala abake basondele nje bafike lana bakithi sibafake nje bakithi sibageza geza ukuthi makushaya uJanuary noma before kuphele unyaka usune date enhle kaJanuary bayithole imisebenzi bakithi abanezikweletu akokwenzeka umusa nje bakithi abakweleta umashonisa engikhuluma njengamanje akaliphethe ikhadi lakhe bathi libhajiwe lapha hayi mashonisa bathi ngiyacela uNkulunkulu wami yimi phela umncwabo hawu yimi phela amashonisa umncwabo bakithi lo la 7334 yimi mashonisa awumboleke nje ikhadi lakhe bakithi ngamayike wafika la kimi nje ethi ikhadi lakhe libhajiwe ku hayi angazi angifisi mashonisa nami ngiyayihlonipha ifemi yakho nawe awukuhloniphe engikushoyo ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya uNkulunkulu anibusise niphile nonke bese ngiphinda futhi ngigcwalise lokuthi ngomaduzane nje ngizophinda futhi la iTV ukuthi ngikhulume ngemembership yabo bonke phela abantu abasizwa ngimi yabo bonke abantu abasizwa yimi ngifuna ukuthi la ekusizeni abantu siphinde sibuyele kubo singabi wogombela kwezethu yabona siphinde sibuyele uyazi abantu abasizayo lana hey kuba buhlungu kabi futhi bayalokhuza I know awuthi ngingasho ukuthi benzani ngoba lamaqaba lawa noma lezi danyampupu lezi ehamba ehekhi number zabantu zozithi kuyaphileka la baphindeke futhi besebethi ke no sebefuna ukufana nomncwabo kunzima ukufana nomncwabo akusumdlalo umncwabo ukalale ngo1 ngo3 ekseni kumele ukuthi ebevukile membership yami isikhona iyasondela angeke ngichaze okwamanje ukuthi izosebenza kanjani ngoba bakhona laba othasi laba bame emaceleni and nibhasope njengoba kade ngenza ugqoko nje lolu bazogcina sebendlisa inyama zeyingulube bethi kanjani sabona kumncwabo kanti la bekunemfihlo la bengizama phela nami bengiguqule into esegazini lomuntu ukuthi zivuke zime ngenyawo yimi ngedwa nje futhi owenzayo sengedwa ngifunga ke umaba kithi ewavelelwa na ukufungwa njalo kodwa ke phela inkinga wangimbize njalo so ngicasulo yilabo abazenza mina ukuthi kodwa bakithi umama ngoba phela wangimumatha kanye sewobani laba sebevela emaceleni futhi anginalo neweleke bakithi futhi wazi wahamba engashongo kwakuthi besibabili engathi ngakuswa ngiyasaba nokusho ngoba bonke abantu bahamba bethi bazalwa bembethe manje uyazi ugcina udideka ukuthi bakithi wawungahlala kanjani ungambathi phela ngoba uyambatha lapha ngokamoya oyingcwele hayi ngashaya yazi anisho kanti ngishayiko uyambatha phela lapha kumama ngeke uhlale nje empupununu bese uyaphuma futhi mawuphuma into uphuma ufumbethe uthi mawuphuma usufumbetheke bese mawuvula izandla sekuyacaca endeke lezi prophet lezi zalaba mfowethu laba baxakwe indlala uthi uyangena nje athi hayi ngibona into zakho simnyama kumele uyogeza awugeza ugeziwani bakithi hawu njalo kuseni ngiyageza emini ngiyageza ntama usufuna ngiyogeza futhi ungezwani mawusothi uyamlandela uyambuka kwena nkosi yami hekunzima bakithi ufuna ngathi ugeza yena kuqala kodwa ke manje bese uyadideka kodwa bakithi hawu mthandazi kodwa sengiyahlonipha awuyongeza mawuthi uyogeza nebhakede lakhona uyalibuka nti lixakekile angisho ukuthi ngiyapolitika njalo ngizama nje ukuhlaziya ezinye izinto hayi sesifile abantu abagezwe nje akade belana namhlanje babonile ngibageze nje ngamaconsi angazi kuthiwa ya ngamaconsi co esontweni ke kuyayithiwa ke mangibambe nje umphetho ngingatholi ingubo yonke mangibambe nje uchobo hayi ngiyosinda manje wena ufuna ukuyongifaka ezibeni nakhona umela ngemuva kwegagasa awufuni ukuba phambi kwalo ayilungi kanjani funa ukungene nje bhukuthi bese uthi come la ngiyabonga kakhulu babukele emakhaya uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda inombolo la kaMncwabo it's 073 219
osikisa abathathu no4 0732196664 bese kuthi yase officeini it's 034 004 0011 Monday to Friday iyatholakala noma kanjani yase officeini Monday to Friday iyatholakala noma kanjani uNkulunkulu anibusise bonke ke abahamba ngiyababuka nje bangibuka lapha neTaxini hayi kuseyimi lona sambeni hayi musukujaha eTekisi izisofika bakithi anganisuka kaMncwabo ngiyanibuka nje hambani kahle hayi mkhuze angasheshi musuku overtake uzosilimaza delive ngiyanibuka nje hambani kahle nize niyofika ekhaya bakithi ningajaha kona zolala ufikile ngagijima kakhulu uNkulunkulu anibusise